Siyabingelela kumhlaba, siyabingelela kusizwe. Umagumbomane omhlaba jikelele enyakatho eningizimu mpumalanga nasentshonalanga. Kubo bonke abantu kusizwe ngesizwe kumazwe ngamazwe abalibukeleyo namhlanje. Lo ukhulumayo nguye uDokotela Mshayi wezitha, inkunzi abeyikhuza uhlabe ngekahlabe ehlaba ngophondo ibuye lithi hambele emnyama enhlanga nhlangothi. Elizumzi likhayiti emidlanga kodwa libe luqedela painful. Bayinqamla umsila bathi bayayibulala kanti bayihlupheza. Kunzima balabala ezela amathona. Anga satsho mina ngithi mina esitulweni sobukhosi ndawo yase Dolofiyeni ngisekhona ngisaphila abantu futhi ngisabasiza ngalo iqiniso abantu ngisabakhuphula ngalo iqiniso mina ngithi ngisekhona lingashuki kuleyo ichannel Dokotela Mshayi wezitha TV. Ngikhuthaza ithemba ke inkosi yami kwaba baba lilahlekile kubo. Kodwa mina ngithi olakho ngisho futhi yithi impilo yanamhlanje ngelixesha siphila ngalo thina. Mina ngithi ngelixesha loma 2005 2004 2000 iyathengwa ku-internet iyathengwa uyakholwa ukholwa impilo yanamhlanje iyathengwa. Mawufuna impilo mawufuna ukuphumelela ufuna ukuthi uthenge impumelelo. Hayi awungizwa hayi hlamba ungizwa Nkosi yami ngiyaphila ngithi impilo yethu thina siphila kule generation yethu iyathengwa. Dokotela angizunaba nizubeka banzi ngithi mina ngixolisa kubo bonke abantu Nkosi yami bekhe kwinyanga ephelile ngabhizi kakhulu kwaphoqa ukuthi abantu ungakoni ukuphosela abantu into zabo angakhona ukuthi abantu bangifumane emafonini abanye bangifuna kuma WhatsApp bengangitholi. Ngiyaxolisa lapho ngithi ngikhuphele video simemezelo sokuthi bengibhizi kakhulu kodwa kumanje wonke umuntu uzoyithola into ayifunayo wonke umuntu uzabe khona yonke into ongayiphosa yomuntu ngakumba abantu besesivene ngakumba abantu sebefake i-order ngizabuyela kubo #Dokotela Mshayi wezitha ayikho inkomo yobuthongo nale number 0679469570 ningahluki channel ngiyabonga ngithi mina ikanonke kuningi kwethu zonke into zenzeka lekhaya engenzeki kwabanye yenzeka kithi. Camaka.